Kaseng HNWM West Khasil District akan dikasih sejak madap kali ban Kendra yang kini menteri Barjala ke berlatih Pok Office Jammu District Forest Officer and Social Forestry Northern Territorial Division hamar bakini kinang belah ban belah kini ke office jangka sarkar kimdon setia ke kot kisla ke babit ke babian kemudian nak kalian joka seng ke joka poru ka be no itiki menteri Barjala nak ke office maka maham ri ke kontraktor ke bonra ikinang belah Barjala khamdan ke kot kisla ke babian maka ni kata ya ke imlang salang bakalong ke jing maru एक क्षण की था और का जिंगवा के नंग बल्ला बजला के बमदन के कट किसला के बबियान मैं रहता हूँ बहुत दिन से। कहाँ में शिलोंग रहता है? पुल रहता हूँ। तो कुछ लेबर लाइसेंस ट्रेडिंग लाइसेंस होगा आपको आपके पास? भी है कागज डॉक्यूमेंट्स की क्या सब भी नहीं है? जो कुछ है असम का है, यहाँ का कुछ भी नहीं। भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ में लेबर लाइसेंस तो होना चाहिए। बनाना पड़ेगा, हमको बोला भी नहीं छूटेगा। ओ मामा लोग आया बोला लेबर लाइसेंस नहीं है, कम नहीं होगा। एनजीओ का आदमी आया। हाँ अभी पहले नहीं बोला तो भाई अभी नहीं बोला कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार em nghĩ ông mà phiวันรับรู้นะบาร์ทำกดทำสลาแต่ยี่นะก็เลี้ยงกระเซ็งยี่ฮะแต่องกี้ออดาร์นะพี่สักวันเตะฮันเนี่ยฮะนะที่องกินเนี่ยแต่ไอ้ลำพี่จุพี่แต่ที่องมากี่ไอ้ลำพี่จุพี่แต่นะก็เลี้ยงยี่ว่ากี่กำมันเรียดแบบนี้ยี่กว่าบากินนี่ก็จะเป็นเร็วบากี่วันเตะวันตะกินในกี่ตรงทันจงงี้ลาดัดเดย์กี่ดีพาร์ตเมนต์ประเภทลาเน่ลาดัดเดย์บัดกี่คอนทรัคกินคอนทรัคกี่บวันระกี่perlu kena yaกี่benar parกี่บอมต้นกี่เลเวลไลเซนกี่บอมต้นกี่เทรดดิ้งไลเซนนักเลี้ยงกระชังจงงี้คุมกับ HNOM ยิมจุชาได้เลยมันตั้งงี้ไรเยอะกี่อุจจาระหากไปเตะบัดกินนี่priu ke bana bar ke bana warna asam hang ni hapo office forest ba kimi na du asam dia jeng ba ka selong dai kimdon kot kimdon slah ru em wat ka we ke jing trei ru kalong ke jing trei ka barit ha ha ka we dai tang ban siang ni kini ki tai sat hlau ha jing sia kini ki kam ki long ki kam ki barit ha ka we dai pat office ka dai ban don ke jing perkhat ke jing ki kle ban perkhat ya kimta ka dong ka thain ban ai kam lem na kamta ki mistri jongi kini ki dong thain ki don ta ki spak ngut ngila ban ong dai tang kini kam barit kalong ka jing sup pan trei da chemistry jongi handai ki wan ra pan ya ki biru ki banabar ki bom ton kot bom ton sla dan nakalian jongi kum kasteng ibu ka jing maham ka bacur la ya kino ki opsar bal kum cu ru kino ki kontrak ki bawan ra bi an ki bom ton kot bom ton sla nyim sya da lele bat menta kini ki biru ki banabar tăng menta kasngi ngila pan phalik no hi madon ngim shala dalele la da kimdon ka labor license ka trading license jongki bakin wanrum hapo ka west ka sihel jongi ban wan trei wan ta tang kini kentin na kalian jongi museng publish bun